Mine mening tushki asim tayyor bo'ldi. Makaronlarni qarangizlar, makaronlarda ezilib ketmagan. Suv bitmishi tur. O'rkishning, suretning dami chiqib o'ta damdi bo'pti. Meksikada da bitib tayinlay olmay chiqar. Mana qarangizlar tomosha. Sizlar de taxtab ko'ringizlar o'zda. Ko'p vaqtlaringizni olmay, yengil. Like basa ketingizlar. Mene suretken tuyenin o'rkishini qo'sib to'rab oldik etimizda. Endi juvamiz bilan sabzimizni to'raymiz. Juvamiz to'rab oldik, sabzimizni to'rab oldik. Etimiz qovurilib bo'ldi. Üstüne piyazımızı salamiz. Juvamiz erken kavruldu, kıpkızılıp üstüne servisimizi salamiz. Üstüne tomatımızı salып енді erken kavuramiz. Servis erken өстіп kavrulgan кезінде üstüne 2 kese su koyamız. Sütü mine qaqpağını şamala jaup koyamız. Bir 20 minut qaynau gerek. Üstüne makaronimizni salamiz. Üstüne tuzumuzu salamiz. Et tuz algan, tuzunu ko'p salmaydim. Üstüne yaprak saldım. Üstüne qaqpağını jaup koyamız. Bir 15 minutda tayyor bo'ladi. Ne bu qurqirab, avqatımız da pişti, әдемі bo'lib. Қазір саламыз. Tez тамақ даярлау керек болса, өстіп істеп алсаңыздар болады. Көп уақыт талап етпейді. Езіліп кетпеген, дәмі де өте дәмді болған. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.